Iako se oktobar bliži kraju, manifestacije za decu sustižu jedna drugu. Pozorišta za decu rade punom parom. Danas vam otkrivamo kako je počela ovogodišnja sezona u lutkarskom pozorištu Pinokio i šta nas očekuje u novembru. U čast Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, sa koga vas detaljan izveštaj očekuje u sledećoj emisiji, skrećemo vam pažnju na novo izdanje kreativnog centra pod nazivom Crtam, šaram i rukama stvaram, čija je promocija nedavno održana u Obrenovcu. Zašto baš tamo? Saznaćete ako ostanete sa nama. U oktobru održan je i festival animiranog filma na kome je deo posvećen i dečijim filmovima. Kako stoje stvari u toj oblasti, saznali smo na Balkanimi. Na kraju vas vodimo na zabavu za celu porodicu koju na jedinstven način organizuje Bowling klub Žabac. Dobrodošli u Vodič za roditelje. I vi, roditelji, možete mirno da spavate. Dento Kind. Pomoć kod bolnog nicanja zubića. Mama Natura. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na homeopatski lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kreativni centar. Mesto gde nastaju kreativne knjige za bebe, decu, mame i tate. Riznica bestsellera. Centar dobrih priručnika za vaspitače i učitelje. Rasadnik kvalitetnih udžbenika. Kreativni centar. Ponovo u prodaji. Kuvar za bebe. Vodič kroz nemlečnu dohranu beba. Lako do prvih koraka sa doktorkom Danijelom Vukićević. Lako do prvih reči sa logopedom Milicom Vakić. Čitajte i gledajte. Naručite svoj primerak ili ceo komplet telefonom ili preko web sajta. Samo u Vodiču za roditelje. Spektakularnom predstavom sa najvećom lutkom na svetu, Max Metalikom i fantastičnim vatrenim lutkama na platovu ispred pozorišta Pinokio, otvorena je nova sezona. Najnoviji naslov u Pinokiju je lutkarski mjuzikl za decu pod nazivom Zooteka. Predstava se naslanja na sadržaj kultne istoimene televizijske serije od 111 epizoda Aleksandra Đaje, koja se 90. godina i posle 2000. godine emitovala na školskom programu Radio televizije Srbije. Zooteka predstavlja jedan možda logičan nastavak jedne kultne emisije koja je na RTS-u bila 90. godina, između ostalog na kojoj sam ja kao dete odrastao i saznao mnoge stvari o svetu životinja. Negde nam je ideja bila da jednu edukativnu emisiju pretočimo u zabavnu predstavu, prijemčivu najmlađoj publici i nadamo se, osim što će se dobro zabaviti, da će i neke ozbiljne informacije, ozbiljne stvari saznati o svetu životinja. Kroz muziku, pesmu, igru i zabavan siže, a poštujući nasleđenu formu kviza, dobijena je uzbudljiva i zanimljiva predstava za decu od 3 do 10 godina. Mogu naučiti zaista mnogo o životinjama, a posebno o životinskim vrstama, jer je negde tako i podeljena predstava u nivoima i kako glavni junak prelazi nivoje različite, da je cijela siža napravljena kao siže jedne zabavne igrice. Odgovara na nivoe, odgovara na pitanje i kroz nivoe saznaje mnogo toga o životinskom svetu. Kako to misli? Šta imaš iz biologije? Ja imam, znate, pa sam... Jedinicu? Ne. Ne pokušavaj da me slažeš. Ja imam dvojku. Ja sam jedan dečkić koji se izgubio. Zove se Neša, međutim on se nije izgubio samo u parku, nego se izgubio u jednom vremenu. Vi znate da danas deci plasiraju tablete, mobilne telefone, internet i koje kakve gluposti. Mislim, nisu gluposti, sve to dobro, ali do koje granice i kako. U predstavi igraju Borko Sarić, Nela Nikolić, Ljiljana Živić i Biljana Mihajlović.
Gledali smo da lutke nekako budu dodatno izdizajnirane i prijemčive najmlađoj publici, tako da naš Ajk ima afro frizuru, a u pitanju je zapravo Ajkula. Anakonda se zove Ana i ima roze boje, ima jezik koji joj iskače i na telu ima na smenu roze diskove i roze disko kugle. A udovi su postavi krila, pomoću kojih možemo da letimo i prelazimo velika prostranstva. A kako se ja sećam, u osnovnoj školi uvijek je bila ameba, nije baš bila toliko zanimljiva. Sad mi moramo i tu amebu i te insekte i kako to je sve išlo, malo da to napravimo zanimljivim, da bude lepo za decu i približno za njih da mogu oni to da nauče kako to ide sve. Kroz biologiju koju učimo, naravno. Zahvaljujući autorskom timu koji je predvođen rediteljem Vladanom Đurkovićem, kreatorima lutaka i total dizajna Filipom Jeftićem i Jelenom Stanojević, kompozitorom Dušanom Petrovićem i dramaturgom i autorom stihova Željkom Janovićem, stvorena je ova muzička lutkarska pozorišna predstava. Deca su prosto suočena neprestano sa muzičkim numerama i kroz neke banalne stvari obično se provuče neka dobra muzička numera. Često nismo ni svesni toga i danas smo pokušali da neke ozbiljne stvari, informacije čak prikažemo kroz musical. Tako da imamo musical u kome se peva o vrstama zmija. Od poznatih numera je tu samo pop pesma Da mi je biti morski pas, koju peva Ajkula. To je jedina numera koja je prepevana za ovaj musical. Međutim, sve ostale su autorske. Pozorište lutaka Pinokio je 30. septembra gostovalo u Kulturnom centru Srbije u Parizu sa predstavom Princeza na zrnu graška u režiji Siniše Rakića, multimedijalnim spektaklom Bubamarac, reditelja Darjana Mihajlovića. Otvoren je Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 1. oktobra u istočnom Sarajevu, a predstava Put oko sveta u režiji Nebojše Jovanovića gostovala je u Beču. U pozorištu Pinokio u pripremi je i nova predstava Baroni di Makaroni, rediteljke Olje Đorđević, čija se premijera očekuje u novembru. Prve godine života su period intenzivnog rasta i razvoja, zato je važno detetu ponuditi što veći broj aktivnosti, igara i materijala kako bi razvilo sve svoje potencijale. Medicinske sestre, vaspitači u predškolskim ustanovama sa decom jaslenog uzrasta kroz raznovrsne aktivnosti rade na njihovom celokupnom razvoju. Radmila Pavlović i Nataša Mitrović su, zahvaljujući 20-godišnjem iskustvu u radu sa decom ovog uzrasta, kao i ličnom roditeljskom iskustvu, napisale priručnik pod nazivom Crtam, šaram i rukama stvaram u izdanju Kreativnog centra. U radu koristimo literaturu koja se može pronaći na tržištu, ali takođe trudimo se da smislimo neke naše nove, da modifikujemo postojeće i mislimo da prilično dobro to radimo. Ideja nije postojala o pravljenju priručnika. Nas dve smo godinama radivši u istoj grupi shvatile da nam nedostaje literatura, da imamo veoma mnogo ideja novih koje ne postoje u literaturi. Onda smo godinama to pisale. I nakon nekog niza godina shvatile smo da imamo jako puno materijala. Priručnik Crtam, šaram i rukama stvaram nudi brojne ideje za organizovanje grafičko-likovnih igara i aktivnosti za rad sa decom jaslenog uzrasta. Grafomotorika je vrlo važna oblast, ona se odnosi na razvoj šake i finih mišića šake, kao i na uspostavljanje koordinacije oka i ruke, što nam je značajno za sve aktivnosti koje ćemo tokom života raditi. Za decu konkretno značajno je za pisanje u prvom razredu, a i znatno pre toga. Grafomotorika se radi u okviru senzoperceptivnog razvoja, a u okviru nje, da kažem, mi smo isprobali nešto novo, u okviru grafomotoričkih
vežbi mi smo radili grafolikovne aktivnosti, to je znači podvrsta grafomotorike. To likovno koje smo otkrili, koje su dve moje koleginice dosta intenzivno radile, je dalo je priliku detetu da se sretne s raznim materijalima. Dobro kod ovog priručnika jeste što daje gotov recept za neke igre. Šta treba od materijala, kako se radi i u kom cilju. Priručnik pokriva brojne teme i likovne tehnike, od najjednostavnijih, poput crtanja olovkom i drvenim bojicama, preko tehnika otiskivanja i kolaža, do rada sa prirodnim i nestrukturiranim materijalima. Mnoštvo prirodnih materijala je uvek neiscrpan izvor. Roditelji sve to imaju kući. Ne treba uopšte velikog novca za lepu igru sa svojim detetom. Dovoljno je da mama dok sprema ručak uzme pola šargarepe i da detetu temperu i ono će da otiskuje šargarepu da pravi grožđe, gusenicu, sve malo detalja i dobije se lep rad. Zatim zrnevlje isto, klasi pšenice može jež da se napravi. Otisak viljuške u temperu isto može da napravi bodlje ježu. Stvar je samo mašte i eto sve to oko nas. Aktivnosti su prikazane postupno od uvodnog dela u kome se deci na razumljiv način približava i opisuje tema kojom će se baviti, preko glavnog dela gde je opisan način primene likovnih tehnika, do završnog koji sadrži posebne napomene i predloge kako se mogu izlagati gotovi produkti i aktivnosti. U priručniku pokazali smo kako sredina može podsticajno da deluje na dete, znači što više sredstava mu ponudimo, ono će samo birati i samim tim se razvijati, biti radoznalo, ispipavati sve. Ako radi sa zrnevem, razvija sitnu motoriku, senzopercepciju. Ako je kolaž u pitanju, pa lepi delove najlona, papira, sluša šuškanje, imenuje šta čuje, razvija i govor i senzopercepciju i motoriku. Takvo je mnoštvo aktivnosti i na to smo se i fokusirali, da upravo kroz jednu aktivnost obuhvatimo sve aspekte razvoja. Izdavačka kuća Kreativni centar veliku pažnju poklanja priručnicima, naročito za rad sa decom najmlađeg uzrasta. Mi volimo da radimo na priručnicima jer uopšte ta ciljna grupa i jaslena i predškolaca je nešto sa čim volimo da radimo i čim volimo da posvetimo pažnju, posebno zato što su u pitanju ljudi koji dolaze iz prakse. Nema tako puno inače priručnika koji su namenjeni toj ciljnoj grupi, tako da se mi zaista trudimo da im izađemo u susret sa tim temama i nadamo se da smo radili dobar posao. Priručnik Crtam, šaram i rukama stvaram namenjen je vaspitačima, medicinskim sestrama vaspitačima, roditeljima i svima koji se bave decom jaslenog uzrasta. Najveći beogradski festival animiranog filma sa međunarodnim renomeom Balkanima doživeo je svoje 14. izdanje. U Domu kulture Studentski grad u različitim takmičarskim programima prikazano je oko 100 filmova iz čak 26 zemalja. Mi smo ranije imali samo takmičarski studentski program, ali u poslednje 3 godine smo razvili taj dečiji takmičarski program jer je sam festival porastao i postala je potreba da se najmlađoj publici prikažu ti animirani filmovi i mi ih prikazujemo u saradnji sa Dečijim kulturnim centrom gde je jedan termin tokom festivala rezervisan da se tamo prikazuje taj dečiji program i u saradnji sa nastavnicama i školama deca imaju prilike da pogledaju taj program. Festival je osnovan sa ciljem da pruži podršku razvoju srpske scene animiranog filma, kao i da autore sa prostora Balkana uključi u savremene tokove i tendencije te umetničke forme. Situacija u animaciji na Balkanu je nekako problematična i filmovi se mnogo lakše prave u razvijenijim zemljama. Eto prilika da se njihovi filmovi prikažu i da se oni međusobno upoznaju, tako da imamo autor iz Makedonije, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Bugarske i Grčke i tako iz raznih zemalja.
U okviru takmičarskog programa animiranih filmova za decu prikazano je 6 filmova koji su rađeni u različitim tehnikama. Za decu najveća produkcija je u Francuskoj, ubedljivo, i u Rusiji. Najveći broj dečjih filmova koji se zabere za dečji program su uglavnom iz Francuske, Belgije i Rusije. Film koji je otvorio festival je Ježeva kuća, lutka film rađen po čuvenoj priči Branka Ćopića, rediteljke Eve Cvijanović, u koprodukciji Kanadskog nacionalnog filmskog odbora i Hrvatskog Bonobo studija. Ovaj 10-minutni animirani film verno sledi čuveni tekst Branka Ćopića na 3 jezika, a narator hrvatske verzije je Rade Šerbedžija, dok muziku u filmu potpisuje Darko Rundek. U pitanju je stop trik film, odnosno lutka animacija i film je prilagođen deci. Pored tog filma imamo jedan prelepi film koji se zove Jednorog, iz Francuske nam dolazi, sa jednom lepom pričom i poukom o jednom kralju i jednorogu i raznih drugih priča. Ima nekoliko koje bih stvarno volela da svakome pustim da pogleda. Filmovi na festivalu su titlovani i namenjeni deci od 5 do 15 godina i svima onima koji se osjećaju kao deca. Ti filmovi se rade u profesionalnoj produkciji koja stavlja obično trejlere na internet, a filmovi su pod šiframa i šalju se po festivalima ili se prodaju televizijama, tako da je njihovo prikazivanje zabranjeno za širu publiku zbog same i prodaje i distribucije tih filmova, tako da neki su otvoreni za javnost, ali većina nije i vrlo su ekskluzivni i mogu se videti na Balkanima festivalu. Pored velikog broja filmova iz inostranstva i 2 filma domaćih autora, u okviru festivala su održani i koncerti, izložbe, sastanci i radionice. To je jedna od namena festivala da se autori i međusobno upoznaju, jer mi imamo goste koji dolaze iz cele Evrope da kao autori prisustvuju na festivalu i da predstave svoj film i samim tim imaju određene prateće programe u kojima pričaju o procesu svog rada, prikazuju making of svog filma i mislim da je jako značajno našim ljudima koji se bave animacijom da stupe u kontakt. Grand Prix festivala dodeljen je filmu 59 sekundi švajcarskog reditelja Mauro Carrara za vešto režiranu i jasno ispričanu priču kroz korišćenje jezika filmske animacije na najbolji mogući način. A nagrada za najbolji film jugoistočne Evrope dodeljena je autorki iz Hrvatske Evi Cvijanović za film Ježeva kuća, za savremen pristup klasičnoj priči kroz animaciju i uspešno združivanje onog najboljeg na Balkanu u području audiovizualnog. Pored partnera i medijskih sponzora, Festival Balkanima je podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Bowling kao sport zastupljen je u svetu više decenija i veoma je popularan u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Americi, Aziji i Zapadnoj Evropi. Iako je ovaj vid zabave i rekreacije već godinama poznat i prihvaćen širom sveta, kod nas je postao popularniji tek u posljednjih nekoliko godina. Misija bowling kluba Žabac je da ovaj prelepi sport, koji istovremeno predstavlja i odličan vid zabave, približi svim generacijama. Predstavljamo potpuno nov objekat kuglane Žabac koji se nalazi na Novom Beogradu, Palmira Toljatija 7 i prostira se na 1300 kvadratnih metara. Ono što ga izdvaja od ostalih kuglana Žabac koji se nalaze u Zemunu i na Vidikovcu je igraonica za decu koja se prostira na 500 kvadratnih metara. U našoj igraonici, osim rođendana, roditelji mogu da dovedu svoju decu da budu potpuno opušteni. Tu se nalaze devojke koje deci brinu, znači one mogu da ostave decu na sat ili 2 ili koliko njima odgovara. Pored 12 staza za kuglanje i igraonice, posetiocima su u bowling klubu u Starom Erkatoru na raspolaganju i air hokej, mini košarka, video igrice, pikado, stoni tenis, kao i shuffleboard.
nova igra kod nas koja podsjeća na mini karling. Takođe, dečiji rođendani koji su jako rasprostranjeni u našim kuglanama i poznati, ovde se malo razlikuju zato što roditelji mogu da se zabave ujedno dok su deca na kuglanju ili u igraonici. Slavili smo rođendan i svi su bili zadovoljni. Roditelji su bili prezadovoljni zato što su se kuglali, igrali su pikado, igrali su oni fudbal, igrali ove igrice. Za svakog ima po nešto. Deca su bila prezadovoljna zato što su bila u igraonici. Meni je to važno zato što, naravno, zbog motorike, krupne motorike i zbog razvoja gde deca mogu da se istrče i da sebi daju oduška. U današnje vreme to nije slučaj. Mi smo ranije išli na ulicu pa smo igrali lastiž i bacali lopte. Danas su deca u mnogome uskraćena za to, pa nam ovo nadomešćuje taj vid zabave, a opet kažem, čisto je i uredno i onda nam je to i bezbedno pride. Bowling pozitivno utiče i na zdravlje i na raspoloženje. Nenametljiva fizička aktivnost u dobrom raspoloženju odlična je odbrana od svakodnevnog stresa kome su izložena i deca i odrasli. Ljudi dolaze porodično da se kuglaju, što je jako lepo jer na taj način mogu da se druže sa svojom decom, dobiju adekvatnu obuću za kuglanje, tu su devojke da pomognu za sve one koji su ovde prvi put. Kugle su raznih težina, od onih malih za decu, postoji i ogradice koje se podignu sa strane da bi deci bilo mnogo interesantnije, da uvek nešto obore, kao i kugle koje su već za odrasle, znači sa određenim rupama i težinama. Pomenilo bi da se kod nas organizuju i team buildinzi, dolaze firme, organizujemo amaterske turnire, imamo biznis ligu koja je popularnija iz godine u godinu sve više, tako da je prosto kuglanje zabava za decu od uzrasta 6 godina pa da naviše nema ograničenja. O masovnosti bowlinga najbolje govori podatak da je u svetu registrovano preko 7 miliona igrača koji se takmiče na turnirima različitih kategorija, a podjednako učestvuju i muškarci i žene. Krenula sam kao amater, u hobi, kroz igru sa decom, kroz razne igrice i te neke biznis lige da bi to dobilo jednu određenu formu i evo sad uskoro bih trebala da predstavljam našu zemlju, zemlju Srbiju na jednom evropskom prvenstvu. To je 39. po redu u Beču u Austriji. Bowling nije komplikovan za bacanje, on je vrlo srodan evropskom kuglanju. Zato što imaju te čunjeve i imaju tu kruglu. Deca vole da kažu lopta, nije lopta nego kugla. Sve kugle su različite veličine, odnosno iste su veličine, ali su različite težine. U početku normalno svi bacaju po nekom instinktu, znači bacaju svi ravno, nema to nikakve veze. Cilj je samo oboriti što više pinova. Kao i svuda u svetu, bowling je kod nas naišao na veliko interesovanje među širom populacijom, naročito među mladima. Bowling sportu ima negde po poslednjoj registraciji oko 500 registrovanih igrača i to su, većina njih je bilo bivši sportisti. Više informacija o terminima kao i proslavama rođendana na stazi ili u igraonici možete potražiti na sajtu www.žabac.rs.